Si ka Jason, inarom niya talaga yung apap. On. Si ka apap, inarom mo si Jason. On. Antayo, yaliwan mayo may so wala asawa. On. Sigurado, yang kapoy atrasan la. On. Insan dapat, financial stable kila. On. Akin Jason, agkaon na sila eh. On. Net 20K. Pang shopping niyo, mami. Sang kanang nang, ya financial stable lay apap. Si ka eh. Paldo kami lagtan. Babagak la Jason ah. Mahirap sa mga sawa. Ang alaw-alaw kasi sing-sing mi. Ako lang pabayagan. Sigurado alam talaga si ka. Akin manay, gansa mo may intermon sing-sing. Katon in males. Ang babaeng suto tabatan nyo. Katong imales. Ops! Diyan ka la. Siya klay manumbo. Under ka. At kapapa-under. Untan sulaki. Akin mong pandor ako eh. Jack ya talaga. Akin tumbukong ko. Poy alwari maniri ditaray. Tumbukan ko sirin magano. Irong ka jay. Diyan ka la manalagar. Gano gila tutumbukon ingan. Dakal ni BE. Kulang ta apa eh. Abalang ko. Tinumbok yo. At pula nang de miri sa alam mall. Yan ang shopping. Several months later. Ngibalo mo apa, may love. Alinganan mo. Ayos naman, Aya. Thank you. Ingat ka ah. Untan subilay. Ang asawa kalantin, aliwan financial stable. Dakil kasi man papangarap po dapap. Kato nagkula pinakawalan.
Singa si Kima, agila pinakawalang may 20 mil, nanintertud si kayo ng saman. At least, aliwa i-under. Yun ang dagat